District ya Kasese ni mwahari za district z'urukuhinga omuceeri ogurikukozesa amaizi ninga shenjura konka obwo hati abahingi b'omuceeri abarikushanga omucukura omuri Hima Town Council mu district ya Kasese nibo barikuza kufeerwa hiika zirikurenga rushanje bwa nyuma ya company ya Agacencwire Limited erimu nekora oruguuto hamwe na irrigation omwanya ogu okukinga amaizi agu batwire nibakozesa omu kuhinga omuceeri kandi obwo hati ekirugirireho kwoma kandi sente zaabo zibakukozesa nezaarona basiba amaizi omuceeri gutu gutakabire kwera hati gatukosa munonga omuceeri gufiire sente tukaziha omu looni so nitushaba government kutuyamba hakire tushumurira amaizi emiceeri yiteyere nuko tugire ki turi ngo twayihamu sente z'abandi omuceeri gwaffe gufudde era n'abatubanja banki tubanja sente watademu tufiiride bwerere ngazi simanyi wenja kugenda kulwesonga bambanja sente nyingi wano Aloysius Baronda omwomba hinji najarango nangwa bakashaba ngo amaizi bagate side emwe y'emisiri obwe babantu bakora oruguuto konka bayanga tukole diversion mukole side ngamazi side gatambula muri tuka side gadde side gatambule baga nti ekyo fwe twako magezi fe ba engineer fe ba contractor nembaga kali mulete kalavati amazi ga crossinge gagende side gayamba abantu baga nti ebyo nafe tuyina kituyinza kuteekamu rero icyo dusaba mwege mugende mutuvugira imbere nyabone batukoreshereza uburyo bishoboka tubona amazi dukore nkuko kugira ngo tubone sente z'abandi z'amaroni twari bana barakora irrigation ngo benda akasente turatabahira akasente amaizi nabagakinga tusoroza inka miliyoni munyona ntakubamanye bitu abantu bala babaletera kugira ngo bala babaserete ninga muri amutalesera akasente ntukinga amaizi bikure nabikoraki ebyuma Zefa Mubingwa uri umuhezi wa RDC najara ngo batwire nibagera aho enciko ngo bakikirizana ngo abahinja bababona amaizi. I've been having meetings with the farmers and then the contractor, and we recently had one the last 2 weeks, and we agreed that intermittently the contractor should release water to the farmers as he also works on the channel. So after giving for 2 or 3 days, he can now abantu bagira ngo baba batafunire mizi nibaza kufeerwa hiika zirikurenga omuri Rukaga Gashakwa Gilbert Muhanguzi.